Evo ih. 5 komada. Mislim, nije sve naše. Kako god hoćeš. Ne treba, hajba, ostavi ih tako. Ovo ću ostaviti kako mi treba da potpuno. Ma ja. Gužva. Sad je se malo i raščistilo kako je bilo. Ovo bježa dok nije nas neko zatvorio. Hajde. Eto, kupili smo čurke, sebi 2 komada, Almiru 3. Po 19 maraka, prošle godine su bile 18, znači poskupile, iduće godine će možda i na 20 izaći. Hrana 10 kg, eto po 60 maraka nas koštalo, 4 ovdje vreće. I to je to. Kupili smo vitamine, oni nisu poskupili i sad su po 5 maraka. Tamo sam to kod veterinara uzela, ja. Moram neko je ostalo po cijeni stvari. Jedino ako ne budu gramažu smanjili na 80 grama sa 100. Ali ajto, vitamini budu dugo. A imamo i kod kuće, pa smo ovo jedno Almiru, jedno smo nama uzeli. I sad idemo dalje, malo na Zeku, nešto i kući. Odmah da ih lijepo im je napravljeno, vidite. Šta kaže, a jesi im napravio? Jest, fino im je napravljeno. A onaj smo paket ostavili, ako ko ne bude imao paketa, Doma smo stavili, mislim, može ovako, nije. A pravilo bi nam gužu. Ovdje, pošto imamo 4 veće. I hrane ima. Hrane i tako da, a velak onaj paket. Dobar paket. Tako da smo... Brze ceste. Njoj, one pjevaju, nisu one prošle godine puno ovako pjevale. Čemo na Zeku. Ja. Zeku. Ćemo na Zeku. Ja. Da vidimo jesu nam one žabice došle. Joj, što pjevuše. Hej, ma šta vam je? Odmah ušute čim im se priča. Odmah ušute. Brzo se ovdje ide. Evo, stigle su nam čurke i kući. Da nam budu zdravi. Sad ih iznijeti. Nek malo dođu sebi. Pa onda neka Almir dođe kad mogne po njih. Hoće njemu da stigle. Hoćeš ih sve izvat, hoćeš? Mali tamo. Mali tamo. Mali tamo. Ježi se. Imamo one. Sad one gledaju, sad će cijeli dan spavat. Sad treba uvjerišen konesi paket. Vidite, podastrli kreča, pa im ubaciti vitamine, hranu. Razgledaju. Jeste razgledale, a? Joj, sve njih sad interesuje. Isto pilat, gledaj. A fine je i kad je pit. Nekoliko mi Fino. povališ, rekao da nisu sve čurane. Kaže, čurani budu kad su Mali su, ovaj malo ima možda veće noge. Starost. Nisu nikad manji došli sa godine. Nisu. Meni su nekako najmanji dosad. Pita žena koliko stari, ne znaju, kaže žena, pa kako prodajete, ne znate. Bio su probuje. Šta će, nikog ne zanima. Znači, poskupila su jel za Marko. Jesu, 19 maraka komad. Ja prošle se godine je bilo 18. To je njima čupanje. Jesu se smrkli. Pjevali cijelo vrijeme, onda ja njima kad pričam, one šute. Pjevale, male ljepotice. Eto ih, smjestite se. Evo ide i hrana. Njihova
koja treba, pošto se meni dosta ovih mojih pratioca javlja. Koja hrana i sve, nećete se pokazati samo za njih hranu, jedinca, dvica, trica, kako ide i 4 za čišćenje, eto. Samo. Tako da, eto, ovo je 10 i 25 kila, ali nema. Pa smo morali po 10 uzeti. Znači 20 maraka jedna vreća. Evo još hrane. Ne smije zafalit. Ne smijem. Hvala. Mene je 60 maraka sve koštalo. Ja mislim da je marka i po kila. Ne znam, opet. Dobro ima račun, gdje ti je račun? 60 maraka me koštalo već 4 vreće. Oni su meni zanimljivi kad leži. Ja se bilo da spjevam. On će sad spavat malo. Ženka muža spjevaj, ne znam to. Ne možeš odloniti. A ja mislim da ženke pjevaju nama. Ej. Ne kontaju oni ni dalje. Lovite muhe. Onaj tamo spava. Počinje spavat. Jeste mi lijepi. Vidite što jedu. Ajde vidi čurke. Odi vam. Dođi. I oni ne konta, a njega sve drugo interesuje. Boli njeg briga. Dođi. Tebe ćemo češljati pa ćemo odazvijeti. Ali on ne bude na ovoj kugi ovamo sa nam. Evo, dođi. Ja malo da se oniši. Moj ga ubala. Ajmo zika malo šetat. Urane. Hajmo dole, dođi. Da nema šta odavde, a tu ni nije gladan. Evo ja ti donijela 3 vrste četki. Ima ih 6, 7. Hajmo vam. Ponijela sam na bačetku ovu jesu. Hoće s ovim dlakama. Njemu sve jedno, Bože dragi. Par dana nečešljanja, a kad je proljeće, to izgleda ovako, ko što je ura. Dođe. Stvarno se vidjeli ste koliko sam puta njeg češljala na glavu i otkud puno gleda. Vidite da ćemo mi brzo. Nema oko njega puno, neki dan sam nasjekla nogu, valjda neće sve. Gdje ti stane urane ovoliko glavu?
Jesmo te sredili. Jo, njega sve interesuje. Vidite dlaka, vidite šta sam načišljala. Punu kesu. Ovo baci, čekaj, stvarno. Očišljala sam ga. Ništa do kupanja sad. Ej! Eto vidite. Jess. Ti si, ko je mene slušao? Čak je i zaspao bio. Malo uši sad provjeriti i malo ćemo zeku iščešljati. Daj fut. Malo ćemo zeku iščešljati. Šta je uraditi? Dok nam nije kiša, jel da Ziko? Sad si mi ljepši. To pravi si momak. Eto. Joj, nemoj da se ujedaš. Eto ga, i zeku smo sredili. Pošto nema potrebe još da ga ovako šišam. Vidite sami. Nema potrebe, tako da sam ga samo malo očešljala. On je svoje davno završio po pitanju linjanja i to samo malo, eto, ovako učupa se nekad od travi, pa sam ga radi toga. Nemoj da sjećeš majicu, sjeće majicu, nemoj da si ljut. Pogledajte ga, hej, vidi, pa vidi tamo pogledaj, hoće majicu, nemoj majicu, joj, ja se naljutio. Nek te vide malo kako si sladak, ovako iz blizine. Naljutio se, krivo mu nešto sad. Sad ne znam na što mu je tačno krivo, na nešto mu je krivo. Oj! Joj, kako se sladak, Bože dragi. Da ne znam kako se ovako može opustiti. Baš glumi. Be. Joj. Maza jedna. Nokte mu neki dan sjekla, vjerujte. Kako je vani troši nokte i nokte sam neki dan mu odsjekla. Evo vidite.
kako je povrijeđen u napadu i nikad više ne može stati na nogu. Nema nikakve rane, nema ništa, ali vjerovatno jak udar. Ima samo iščupan rep i to je to od rane, ali nema uboda, nema ništa, samo vjerovatno u naletu i u brzini, tako da je htio Soko uhvatiti, tako ga je puklo i oduzela mu se noga. A ovdje su mladi dobro narasli. Još malo i eto samostalit će se. Oni su jeli, nisu slabo su mi nešto jeli. Koliko pije vode. Jedu. Su narasli. Nema, vi ste još malo spremni za let. Oho, jači od oca. Je za Afrikanča. Ovako uvijek. Hej. Tuče se pa. U nje je krilo povrijeđeno. Ligament. Tako da imamo invalida, dosta izgleda. Vidite kako je oborila ovu lijevo svoje krilo. Hoćeš ući? Hajde ući. Namučila već. Oho. Ne znam šta ju je. Zauzela svoje mjesto. I tu okrene se na ovo zdravo krilo da me može gruhat sa njim. Vidi. Ovdje je sve ljuto i agresivno. Osim urana. Se ne boji, on će da jede. Niko se ne boji. Urane, ej, Uran, Jesse. Novo odijelo dobio. Evo vidi ovdje. Ali nemoj ti da jedeš. Napravi se. Začasti to. Moj on ima. Super. Preko temu nas opremljiva. Jest. E. Pa dok. Viš, voda, čista. Ja. Viš kako unutra. Ako hoćeš recimo neke vitamine, ovo ono, ne može doći nikako dodira. S drugima ne prlja se, kiša, ovo ono, ništa ne može zakupiš. Sad samo treba ovako staviti na neki element i da one
tu ću sad tamo. Super, ostaviti, boga. eto. I one, evo vidiš, ovdje bile prazne, a malo kako one ovdje diraju vodu, kapa voda. Super. Ovo je moglo čak i začurke. Bilo Jest. isto. Samo ne znam Ekstra. bili one, da li ima začurke jači, veći, bili prevrli neki Ja. čurke, znaš da oni ovo... Hoće ono alkinu. Pa vidjet ćemo ima li začurke. Bilo bi dobro. Eto, vidite, Treba super. samo ovako po neku postu, mislim na nešto staviti. Ma ja, ekstra. Evo vidiš. Uvijek čistu vodu, vitamine, bilo šta da stavi se. Dobro ti je to naumpalo. Pa hajde kude sada vidim. Kako im je sad fino. I samo ovako i evo odmah se fino vodom napuni. Ajde. Ovo je za čurke, ovako sad ostavljamo u vreće i sušimo. Malo je vlažno, kiša pala. Su domaćile mali. Ima trave, ima svega, samo ovo očistiti malo. Sve zna gdje su njegovi povodci. Sad letiš, jel? Vidi je. Ajde, jedi. Ajde sklon se da ti tu stavim da jedeš. Vidite kako jede. Joj, ode mi kornjača, majko mila. Sad je moram izvučet, vidiš ti to. Treba mijenjati vodu. Vidite, vrta fino.
Hajde. Odmah ljepše kad se pokosi, hajde. Završili smo što se tiče životinja za danas. Sredila sam ono što sam htjela, uspjela sam. Pa valjda će mi se i ovi golubovi oporaviti. Mada daj Bože, pogotovo ovaj bijeli golub da se oporavi. Puno ga je udarilo u živac, u šta ne znam ni ja, ali velika je povreda i nismo do sad imali ovakvu povredu da nema povrede, da nema nikakve rane, uboda, ništa, a da je nepokretan i da ostane ovako, jer već poprde jedno 10-ak dana, moja ženkica već sigurno 2 sedmice ne može da poleti, nekako je ružno priklještila ligament i ima probleme sad s tim, pa valjda će se uporati, zato sam ju odvojila da je oni ne diraju ovamo, da lijepo odmori, pa nadat se. Iz čista mira, eto, polomi ligament, odnosno povrijedi. Nije možda polomila, možda je povrijedila, ali dok se dugo oporavlja, ne znam šta će biti sa njom. A jedna mi je od najdražijih i najpitomijih ženkica. A ovo što se ona malo svađa sa mnom, tako oni tu kad imaju svoje gnijezdo. Pa hajde, valjda će biti sve kako treba. Nisam je mogla ostaviti sa ovim golubovima jer smorši je. Pa sam je zato odvojila da bude na miru sama i nek sam Jurana sredila, pa ga ovih dana vidjeti ako bude u lijepo vrijeme i okupat. A kiša nam je evo ured počela sad. Smokva od čazeme je baš fina. I 3 su se primile. Ovo mi je avokado, ne znam, treba ga izvati. A eto, ovo nam je nar. Ruža je počela cvjetat. Eto, počeli pomalo i ovu cvijeće. A ovaj se oporavio. Nismo ga sjekli, čak i đurđini su se oporavili, vidite, zeleni se ponovo, ko nekad. Vračilo se i tako cijeli dan. Evo i ovaj je, evo. Samo njuši. Jel bilo dobro?